Nga ai kuble ya pi iwe pe iwe hagan nga por ke babanta. Bar nga priang sobha ya pi saya sen hagan nga channel ke batip kerteng da ibadu kana. Bar hagan nga por nga don ka we ke chinika banya sam banya pusan rengkat bat pi ke kum na ka Bible. Bang eskem kan gerap ya ka jingim ke jong pi ki kun samla ai pilong dilong kmi kilong pa kamtam ji parap ngai berkumju i pai ba baro ki baju pe bat sngam. Dia ni kapor ke bamta syungin poi kita ke benta latip kerteng ika benta bani keren wat pi kade kemut ayu habo Yesus Kristus ang I yaki bayap bantap hiki bayap ke jongkin dia syang poi kita ke benta nin IT hoto alam ke jingwai ke balong kawat kukpa jingi ba benangi ayu bengi songu ya jita rengkat ke jene tribe kodor pensyai bayarap lama musim ke jome Ajin start bening ke terai bengin siang tu lembai ketin ki bakodor ke terai melak keren ke terai. Hak ada yang Yesus Kristus ni IT lemah mensim kut nyalam mentap hala kata amen. Dia hak ni kapor ke bentang. Ke bentang beni keren ke mengaong ya pi. Habo Yesus Kristus orang I ki bayap bentap hiki bayap ke jongki. Kemut ayu. Dia kumno kita ki bayap kintap dia ki bayap. Kan mau paham ni pulih ke Bible kamtam kintin ke bakren uji Yesus Kristus. Kan mau uji Yesus Kristus umkan direct iki paiba. Hadin usok kren direct iki senran ke jengo. Ya apostol. Ni kau unjukkan direct unjukkan lagi parsi ba itu kana kamtam ni lagi paiba iki beri kebetulan harta ka jaga uyalap. Lagi pai ke gospel ke jengo Matius kan. Kalau ka bakhalai ke record ke balai pusau haduk lai pusan. Cikintin ki ba ongkum ni. Ya kita ki baro ujisu lakran hakita ki paiba haki parsi berkelam parsi osim lakran ni haki bakum tala pendep ya kata balaong da unong tulupa udaong ngan ang ya kasentur jonga haki parsi ngan belum benar ya ki ru balaburi na mendanglong kepertai Pi hani la thoi sai ba ong ba an pendet ya kata ke bala ong da unang thulupa la ong hai la ong ke kat kong kitab kisam ke nambar ke ba nyapu pra ke khot ke ba a jikin tin ki ba ong kum ni ngan ang nyala ke sentur haki parsi ngan ya thu ya ki power namen bariam pilai nadu kitab ki bariam u asam latip wei nomor wai sam baru kumcu unong tu lupa hang ni kat kum gospel ke jangu Matius ayat hu ba uci su unkran hagi pai ma tang da ki parsi nama kata ong parsi kata ndak wei pa ke cingmot dan kaman pusan pha nama ha ong parsi temo kan se thau se dinam teng teng ha ba kan ki wei yang ba kata di ke parsi yang dei ukran da ka wei kan ri ang ba parsi yang parsi uta ka parsi don da ka wi ke cingmot ka thau se wei pa nama kata ni pole ka Bible kamtam ke jingkren ke jong Yesus Kristus yaki paiba dan kam bangin pusan pha namar ka dei ka parsi dia kan ka por ko bang tangin pai pat syakin ka benta mung ka benta ka bo Yesus Kristus ang I ki bayap kintap ki bayap ki jongki yakini ki kintin kan ka bla kren da Yesus Kristus I ki bayap bantap ki bayap ki jongki ngin siam kan ke kuma gospel ke jong Lukas kal nong bakhandai ke dekat ke ban rifau gospel ke jong Matius kal nong kan ke pra ke dekat kan ke ba arfuar te sya begin pedarek hingin tin ke ba kren da Yesus Kristus ko ngin tim sya ka jingja ke jong ka ban ka history ke jong ka ke ba jasi sya hari jinya lenti ke jong Yesus Kristus kata ingin siam ke kuma gospel ke jong Lukas kalau ke bakhandai ke dekat ke ba san punyo hadu ke ban rifuar bat gospel ke jong Matius kalau ba pra ke dekat ke ba pra hadu arfuar ya gospel ke jong Lukas atau ada Lukas bangan namanya tu syu namang lai tu bat ai lam prang malaga por ya gospel ke jong Matius su nama ai syu ke jing lam prang kan mau ikan ni ke jing ja ke ni la tho baro ha gospel ke jong Lukas bat la tho dang siteng ha gospel ke jong Matius dia ni ke por tu amta tingin pai no chikan ni ke jing ja 15 pi yang ngashi tu ye kana te kan ni ke jing ja kalong kum ni kan hakawi kasi kan ba uji Yesus Kristus dan hakawi ka jaka ki pai ba kelai adap shibun ba
Dia uji Yesus ulah kuat balik aja seliang, ulah hukum balik aja seliang. Dia kata kapal lawan uai ubriu badai unong tho. Abang unong tho writer semua. Hakini kisini dan shibun hakinong tho. God nyam kinong tho, God kinong tho poetry kinong tho shibun bah. Dia kipor kiba masyar kidon kita kinong tho ain. Kinong tho kita kibadan kam hak taka ri ba kijak benru ka jongki. Jongka hima room pakum ta ter. Tela don para we unong tho de briu ba start ba ba champang ba. Unong tho lawan hau Jesus Christ kata kapor. Bar ulo ang hikini kintin hau Jesus Christ. Ko nong hikai ngan but yame kat syaba meleng. Pi unong tho ang ko nong hikai ngan but yame kat syaba meleng. Henry kan mau pa ka iba jubab ka Jesus Christ ulai. Ki mersiang ki don ki thleu bat ki simbeneng ki jakari Henry ukun ubriu dan jaka ban bu yalaka khali piu inam uci sukus akumna mersiang ki don ka thleu ki simbeneng ki don ka jakari Henry ukun ubriu dan jaka ban bu yalaka khali akan mau aku ka chingwai shaman sim rakor chingwai Mersiang kiton kitlu simmeneng kiton kejakari Henry ukon oprium ton jaka berbuka kli Pansu kajana dan pisa uyo no udoka Sao pos ngiu syatkan haklau napa uikianga Ino jiruai hangta in continue ya kelas kejangi Uji Yesus uang kimersiang kiton ya ka khli wa jang ki simpening kiton ka jakar here khun ubriu dan jaka ban bu ya la khli kan mau hang ne apa khun ubriu kamut ba long u thau yo manga de ubriu ha hỏi ude ken bawan ha jinglong briu Henry apa khun ubriu hang ne deu bau thau khun jong Joseph theo ya la dia khun ubriu kata ka de na kitab jong Daniel kalau kau penyau kau dekat kau khalai bakat sap uta khun ubriu kai mon hern luo uta khun ubriu kai basan syar hakiki kai baro uta khun ubriu kai ba baro kin mane yo uta khun ubriu kai warsa bishar ki bambam jikot ke bishar ke jango uta ya la de uta khun ubriu na kitab ke jong Daniel bat man kapor haba kini ki Parsi ki Sadusi ki Chiu ki asnya bo chis ki ong khon bro ki bitar bha balai namol khoi la de ta khon bri wan hernal o ba ki baro kin samane yo nama kitab ki bari mon ong ya pi ino asya khniat hang nen kitab bari mon ki por ki ba menshwa ba ong khon u balai kim dan problem kim dan jing thot ab ong khon balai nama yo Moses la ong khon balai ki Israel baro ki khon jong balai henry ab ong khon bri yo kasih jingnya bah kipor Malaysia balai katau kitab ke jong Daniel kalau nong kan ka banyo ka record ka bakat lai bakat saw utau kun everyone hen lagi lo baro kin mane bagin syar jeng ka lang babam sikat dia kan kapor ka langin pai kan ka bentab ya kumjo uji suku ong kan ya une unong tho bo kwa ban bot uji suku ong kumne baro habin pas ki marsiang kidon kitli ujong ki bakin sa bakin dam begin syong begini don gajinya dah lagi pas ki sembeneng para pring slap ki don ki jakari ke jongki pring jing begel er ki don ki jakari ke jong henry utau khun ubriu basan syak utau khun ubriu baki briu kin mane dan ka jakai u banri dan garanti ke jingim ke jongo ki briu kila ban syak kwang ma ula ban syak mai ula syak tim ula syak si dan jaga you akan dikasih pertai. Babun apa yang jongi gini singi kita mentangin aja karu you Jesus Christ. Tahu kata kimrat kita dan kejakari simben yang kita Henry Jesus untan. Nah balai bun kim nyat you Jesus kim pediang you Jesus Christ. Kata akan kau ningkong kau Jesus Christ ong kinong tho. Bagi simben yang kita dan kejakari kemars yang kita dan keteleu Henry nga. Ngamdan Tikloi yang buat ya kan? Tikloi yang buat ya kan? Kata kau Yesus Kristus ah. Yesus kau akan nyesiam ha gospel kerja Matius.
ya uni usenran haba ong usenran hang ni ngimla ban ong ba udai Matias wajid kaja kajong Judas nama Matias upau hadu ikam ki apostol bagi ngimla ban ong ba udai Lukas upau hadu ikam apostol badai bayarap bersenran lembat pol apostol nama langin pai kan gospel kajong Lukas si kalong bersih hau ka dekat ningkong langin pai nak Bible Katolik ong nyop langin pai nak kan Bible BSI ka bengijuk boleh ka tho nyop hong ngot kisenran nama kata lu kipot masyaallah dan sibun kisenran om dia tangkat arngot nama kata ngimla ban ong ba udai Matias udai Lukas ban thautin hidalade wat kita katukan ni kibriu kinong tho hangi puli ya theological kidan gibriu kiba ai la ka view ko jongki ya ka jingsnyo ko jongki yang ba ngatharai ba udai Matias ngatharai ba udai Lukas ke jing tharai ka lomba ma kalong ba ma shoot tharai ta hereng ong pi nyimla ba dong ba udai Matias ba udai Lukas ba udai Markus ni ba dei mano hang ne hereng ngitit ba udai usenran ba uneu senran lawan ha Jesus Christ ba uneu senran ru la ong kum ne ya Jesus Christ ko try to shwa bangan le shwa ban tep ya la ukpa haba Jesus Christ yo show yang tin ka ba uneu senran wa sya sya u ban le shwa ban tep ya la ukpa jungu se ukpa jungu la klat no ukpa jungu la klat no maka tau ong ba sya u ban le tep ya la ukpa jungu hari Jesus Christ ban thai tin kum ne pa ke chen ka banga phinya pusan bot iyanga bat I yakibayap ban tep kibayap ki jongki ti ngin pa Yesu na gospel ka jong Lukas kan kalong ba khandai ka khot ka ban report kin tin ki ba ong kum ne Henry uchisu lo ong hau I yakibayap ban tep kibayap jongki Henry khilek no mami bat yalap yakahima ublei pi nam kila tin ke baceliu pa kumnon I ala khpa chuma khabala khat no kibrigin ong kumno les kadika parsing ni ban siau tu pa habo Jesus Christ ban kam tin bang I ikibaya ban tep kibaya kenal bah ki pot ki chiu kibaya kidai kita kibril kibapa kibaya kidai kita kibril kibalat no nak hukum mut kilayap ki alat na hukum kemut kibalat na hukum kidai kibril kibalayap ngin pai ke misti ke jong pol apostol skinong rum kalang ban riu ka khot ke bar phlai ken tin ki bang kum ne namar ka bainong ka pop kalong ke cinya Henry ka jingai ka jo ublei kalong ke cing im bam chikot da Christ Jesus ubau try jongi pinya ka Bible lagi pot om sha o Jesus ku su theo hang ne om de ka cinyap ka bakan jado o Jesus ku su theo hang ne ya ka cinyap ka bakan jaman siam pakata ka cinyap bakan jaman sim ni ka dei bah kita ki bayap hang ta ki de ki priyo ki bapa ngala se la banong I ya kita ki bam tip ya boleh kintat hi ki bam tip ya boleh I kita ki bam but yo Jesus Christ kintat kita ki bam but yo Jesus Christ kata ha di kintin ka basuk aw ni no dan marangin pa ki gospel ka jong Yohanes kalong ken ka khat doi ka khot ka bar pusan hadu ar phunrio anda ngila nge how Jesus Christ kan ngim yap shu lagi yap ru ngim long ki bayap ta am khen yang ai phi ki bayap tin pule ka gospel ka jong Yohanes kalong ban khat doi ka khot ka bar pusan hadu ka bar phunrio uchi sulong haka ngalong kata ke jimi pat ba kata ke jingim uta bangai hanga la uyap unyo iem ba obriu baro uba iem bat ubangai hanga unam yap no lano ru pangai ya kane pio ini am Jesus Kristus ong kumno ya hinman ke jong Lazarus ki bangai how Jesus Kristus laki yap ki iem bat ki bangai hau ki dalam lapan yap lano no pat kan ka jinyap kam theo ka jinyap kan jado which is ku theo e kam sin bat hang ni ki mission thu habo Jesus ku ang I ki bayap
kintab hi ki bayap ki jongki o Jesus Kristus uang kan I kita ki bam ngai ha Jesus Kristus kintab hi ki bam ngai ha Jesus Kristus pidon ya kamram ke jongpi ka Jesus Kristus ula khat hapi ana kata kan pi lek banyala kata Jesus Kristus uang yo sanran ke jong I yo pa jong pi la se bam ngai ha Jesus Kristus kintab ji taki perlok ki jong ki bam ngai ha Jesus Kristus ti kamu ba nginam lek syu aka jaka ya brio kamu syu nginam lek syu badan makhat mano letam o Jesus Kristus ulai hawa khalat Lazarus o Jesus Kristus ulai hawa khalat Pang o Jesus Kristus ulai ni bat ngau pi yang pa Yesus kan na Kasti ke jong upol apostol skin nong rum kal nong king ke bakhat ar ke bakhat san ken tin ki ong kum ne to ya kimen lem bar kita ki baya kimen to yam lem bar kita ki bayam pi ne ton kam yang ni bangi kimen bar kita ki bar kimen yam bar ki bayam Henry ke ke bo Jesus Kristus ka ban kran lem ke ni ke bentang konten hi ka long di ba IT ya la de sacrifice ki ong tin English telut alut habangi aki lo de nyindan dawe Allah la Jesus Kristus u ai nam ai ka bangi kwa ni yo an em ya kata ka burom om lelai habangi aki lo ya la ka jinim ka jongi na kon ta jong o kai baro kin la ban khang bakin ma Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn dan bakhat ita dan bakhat kita hanya melak bersyakriya metra kidon ki bantap yakin hari kadon ka mission yang ai pi ka Jesus Kristus lakhat kadon ka por bangi hab ban ai tilut ila de ngin bot yo Jesus Kristus ngai skam langin pai na Efesus kalang ba ar ka baning kong ikintin ki bang kumne bat ya pi ula pen im ha pi la long ki bayam ta ka chirang kang bat kapo pi ngilong ki bayap hari Jesus Kristus ula khat yang ai pi la pen im yang ai pi pengin play gospel ke chup kumbal pen im ia une usunran kan usunran abang usunran kemur ude bela im kapon ke banikong balai Jesus Kristus ong i ki bayap bantet ki bayap kamut hi ban ong ba ki bayap kinang bantet ki bayap kamut ke ki banget kintab ki banget pi ya lap ya gospel bat ka baar bo Jesus Kristus kwa ban ai ki jingkai kini ki arm ke dei ba IT yala de tapi IT pinam don kan ko daw on board yo Jesus Kristus beli ker khu le mari chingai ka bakhandiat le se ka long ko kalain hen ring scam ba pio ai ka pon pa ka don kam e beli ker khu ka chin jom pi malasi nak bon ka jom blai amen bat amen